Dobar vam dan, veliki pozdrav sa kanala za sve vas. Danas sam se prošetala do Sinsay prodavnice da vidim šta imaju novo u ponudi i nisam pogriješila. Imaju veliko sniženje, veliki izbor, akcijske cijene. Možete i vi da se prošetate ako imate slobodnog vremena. Nećete pogriješiti, sigurno ćete nešto i vi izabrati po svom ukusu i po akcijskoj cijeni. Ne propustite naše najniže cijene. Posjetite nas u trgovinama, u aplikaciji ili na sinsay.com. Teškaljinu?
No, mi masticcia male. Io non può. Otkrijte našu mobilnu aplikaciju i pripremite se za ekskluzivne pogodnosti uz Sinsay Klub. Zaradite bodove za svaku kupovinu, bilo u trgovini, online ili putem aplikacije. Iskoristite kupone za popust i uživajte u sjajnim ponudama. Preuzmite aplikaciju i pridružite se klubu Sinsay kako biste dobili vrećicu za samo 1 cent. Uživajte u besplatnoj dostavi i povratu u našim trgovinama, čak i bez računa. Dobite pristup proizvodima koji su dostupni samo online. Budite u toku s promocijama. Zgradite dodatnu bodu. Mama, ja bih nešto tajno. Odem Čekaj, tu idem u taj košar. U aplikaciji imena sinsay.com. Nove BAU cijene baš čekaju. Otkrijte nove BAU cijene u Sinsayu. Odjeća, dodaci i Ajde, mi ćemo na noge liku produžiti i hoćete još. Ima, dobro.
look, there's a bouquet. Yeah. It's not. No, it's not. No. 17. It's not a Lego. Let's work. Let's make it Sigurno vam se nešto dopalo dok ste posmatrali ovaj video iz Sinse i prodavnice. Prošetajte, nećete požaliti. Sigurno ćete nešto izabrati po svom ukusu. Veliki pozdrav sa kanala La Studio La. Do idućeg videa.